Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasenjuk jongki Nong Hikai School ki bakentup ya ka Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association, ka Garo Hills Deficit School Teachers and Employees Association, harengkat kejingnya snok tilang bat ka Meghalaya 4th Teachers Association, ha ka khat sauterik unailar arjar khat kendai, kila lek ban ya kenduk yo Menteri Rangba ka Jela u Konrad Sangma, ha ying sa jong u, ban lek ban pan jingarap leng ba ka dorkhas lane ka memorandum, ban dawa ban penbit penbiang no, ya kijing kiba ki Nong Hikai School ka Jela Meghalaya ki yok man. Hagane ke memorandum, lawan rakyat ke jing dawa ban sio biangpor ya ki tulop jong Nong Hikai, ban penskem ya ke jing syakri jong kitu Nong Hikai, ki bempat yo jing penskem lani regularize da ke sorkar, ban penon kampura ya ke 5th Pay Commission, kenang bahkan wanra ya ke jing mentoi ya Nong Hikai, ban penjelani ke bai bam temen, ki ba kini Nong Hikai ki dei ban yo. Hak jing tho jong ki la dawaru baga jing siu ke dei ban long kaba markat ju klem da penok siliang shanu na markaru kom hikai ke dei ju ke jing nang jing star ke dei ju bat ke jing tibet ban hikai ru kalong kum ju la soi ya ke memorandum da u president ka KJDSTA uba kular kongjirem u president ka GHDSTEA u Dilip Marak u president bat general secretary ka Meghalaya 4th Teachers Association. Kebenkong ikren yu Chimistan ba de ban ai no daka pension retirement benefit scheme sebarok Nong Hikai deficit mat kumalong mentah Nong Hikai deficit hadin ke laksung thai yo tang ke CPF bat ka DCIG lain nang ta kim yo ai ke nagaliang Chimistan ola ai ka share ringi ba he will take up ya kan nika kam bat u education minister bat ka department bat education department kebaan ikren ru ya ka tulap baman nang benai malong mentah Nong Hikai deficit yo tulop sisen lai benai bat kat ban poi ke pisah school kalong hadu sausan benai ti ni kepat yu Chimistar ba udai ban ai no i ketulop sisen mo manu benai kumayo Nong te sukar kenang makan mana kan unu jing Nong Hikai hakaliang ke pisah tengkah kebalai beda ni kwa ba kesukaan dan penteri kami ya ka 5th Pay Commission kumalong mentah kesukaan lembaga kabinet meeting mencem senem kala approve ban yang ban implement ya ka 5th Pay Commission nei ka sipun ke utang ketulok i benefits kum gi kum ga ni ka new define ka NPS new pension ke baladon ka recommendation ke MCPS ke uniform leaves ke medical reimbursement but gi benefit tampat la sekarang ni sipun ke tang ya ka tulok tinggi kepat yu Chimistar ba sisen bala kasoka pa approve ya ka recommendation jong ka 5th Pay Commission kadai ban penteri kam du Nong Hikai deficit in letter and spirit kebarsa pada ni jekran yu Chimistar ba udai ban pengkeu ya ka DCIG Nong Hikai bum yo pension ni yo kumlaong fi ka CPF bat ka DCIG ti kumalong mentah ni yo ka DCIG lai pon sanlaks pat kani ko dar ketrikam nadu khat waisnem nan swa nadu snem hajar kra ti lai pon sanlaks kat bagi Nong tre sukar ki yo sifaulang kami hap su ini idon hadin laksung thai Nong Hikai ti ngila kerpat yu Chimistan bun sung bha ban penkeu lam yangi ban pen yo ya ka DCIG syaka tenlaks kumayo Nong tre sukar mentah bat kani ke tenlaks kadai ru recommendation jongga 5th Pay Commission. Ti ka wei bada sekaba ka wei bada ngikwa ba Chimistan udayan take up ya ni ba pelaj no ya ka second instrument yang ka areas revised pay. Hadu mentang dang yo dang 25% area jungi kat bagi Nong tre sukar gila yo new percent ni klem bisni Nong tre sukar ba ndrei ni dawa no nagar sukar baka devan asu yang isa arusan persen another 25% yang ke area swa ka Teachers Day kenang ba Nong Hikai kin yo ban celebrate ke Teachers Day harukom ka ba kham jana bat ka khadu ka bengi IU ka long ba idon nakaliang education department lembaga DSU kala akhang persya igino Nong Hikai ibarim senior most teacher
ibla pas ya ke graduate with BEd ba amsya bagin long by principal lani principal nilai keren ya ba kapus hagi deficit kino hikai kimdon promotion lain no tangkatu kat ni iba yo aban teu jaga kam by principal ban principal nalo nang ta gi deficit kambun gi bepnia di kiniam charges di minority institution ti ni kerpa yu chimistan ba di senior most station imdai ban diprai ka hak yangki indai man ong bagi suwan sistem asnem in sim ya kapus principal by principal ndai gidai ban burom ya ka seniority jong kinong hikai gidai ban burom ya ka ya ka ni ka experience yangki gidai ban burom ya ka ya ka ni ka jingla yangki kenang ba kinum cha diprai ya ka hak yangki di nakaliang chimistan unsa ula ong ini unpei but uni keren juga officer yang ka education department te ka ai ka bangi wan hang ni kalong ba ngi don kap e ban yo ka ka jingpun kiu ka tulap ma enhancement nak ba jungi man nadu ka bos sedang hi la sedang rengkat ini berkiwi kita gilaingut ngi yo ka ju ka tulap kata kalong sijar san spot tingka sibenai halin kata ngi yo no saka la siap kiu biang sekala hajar kata ngi dang rengkat hadin kala hajar ipoi biang sekala 2 hajar hang taru ya rengkat Redai harus dapat arja kerlai, apalapun kiu biang syara kendai hajar kendai spa yang you food teacher ple la chupun kot baik benek baik 100 hajar. Te hadin kata ple dalam tahu snap arjar kan reu kan nyau, hadin ple kini ki SSA gila yo biang lag wepat kejing seu kata gila push arpa hajar. Da yang pada arja kan nyau, sitri junuri arja kan nyau, yang la enhance biang 100% you kan 100 hajar, oh you 100 hajar syara kan hajar. Te haru mentaglang bangi yo beruf nui teacher uyo khatar hajar sibana te kejiman ujungi berke sang ba balai bangi yang fu teaching yo khatar hajar abai ki workload baro ma nadu ka timing ka jing tray baro ye long marangkan ya kaju ka jing tray ke jing sup ke per ka pelong hadu bagi ti ki pergi no hikai i benno ingi i pe benno ingi te den ka kada ka pelong yang i kum ki fu teacher dengan wan ang ni kolong bangin krepat ye chief minister jungi chief minister belum jungi bunia lap lem ingi bun kenau lem men pe nak jungi man punya at least lada ong ba ndi man kiu perangkat bagi SSA ri at least kalau bangi bahap ka state share dan inya ka state plan ni dia bilang merangkat bagi ad hoc upper primary